prijatelji i neprijatelji, moj današnji gost je poznati podravski, koprivnički, pa čak i svjetski poznati bluzer, gospodin Ivo Kovač-Kaj. Gospod Ivo, ja vam se prije svega zahvaljujem kad ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme za ovaj moj podcast. Nadam se da ste mi dobro. Hvala lijepo na ovo, kad me gošćujete na ovom svojem portalu i nadamo se da bo sve ok. Dobro, ovak, za početak ja bih htio da nam malo ispričate o povijesti bluza u Koprivnici i da malo ispričate o povijesti blues kluba u Koprivnici. Prvo, ja sam član blues kluba Koprivnici, to ponosan član, to je jednostavno beneficija biti član blues kluba Koprivnice, koji djeluje nazad biti leta. Ja sam ne tako od samog početka, znači da sam unutar leto dana, ali svaka čast ljudima koji su to organizirali, kako je to gospodin Renato i Mladen, ja i Davor, to vjerovo ga znaš Ivančeva, on je jedno ništa od glavnih tih ljudi koji su unutra, koji su ovo malo našli u sredini Koprivnica, koja ima, recimo, ako ima 5 sastavi, 6, od toga da ih ima 10 koji se bave glazbom, bilo kojom narodnom, zabavnom, džezom, imamo i tu i vrsne džez glazbenike, a od toga je vjerojatno polovica tih članova Zokoni Sevaka, znak i sam, ne. Prema tome, Koprivnica, nažalost, jedno središte koje pravi čudom da je tu zrasao jedan blues klub, evo to. Dobro, koje su osnovne smjernice blues kluba? Osnovne smjernice su blues kluba očuvati, odnosno promovirati tu vrst glazbe, koja ne mora zvanično biti tužna, kad se ljudi misle blues, da on bumu se veće, ljudi mogućnosti. Ima blues i vedije strane i preklapa se sa country glazbom, sa našom narodnom, tu izvornom podravskom glazbom. Jedno od pozitiva je to da mi imamo tu tih par ljudi, kako rećemo Miro Evačić i Gordana, koji dugo već njegov tih jedan dio bluza i jednu vrst, takozvani etno blues, znači domaći blues, i tu sam negdje ja u toj sferi. Ja sam inače s Mirekom išao u osnovnu školu, tako da ja znam njega već odavno i znam da se jako dugo bavi glazbom. Vrstan gitarista, fenomenalno dečko svira, a i Gordon ima ugodan glas, to je to. Vi ste s njima napravili pjesmu Grabo Kopane. Pjesma Grabo Kopane je naravno moja, da sam napravio tekst i glazba, a on je napravio već prije bilo snimljen na jednom CD-u od ovih koja imam, albuma, a on je napravio onda jedan video i onda za taj video, sam napravljen bil i za video napravljen bilo jedan drugačiji aranžman, tako da je on autor aranžmana pjesme Grabo Kopane. I to je snimio, ja sam to na start sudjelovao, to je jedan dobri dokument od domaće glazbe. Bi nas htjeli vi ću pjesmu ovoga odsvirati sad? Pa, ne znam da ima, s obzirom da se nalazi na albumu, pa možda bi čak i mogli. Mi vas lijepo prosim. Sad moramo to najti. Pa malo, imamo vremena. Možeš ti glasiti? Ne, to ide samo, to uopće nema problema, samo se vi pomalo, ima vremena. Ja sam mislim neka druga, dobro. Pa dobro, možemo mi poslati kaj ste svi mislili, ne? Evo, da se neću tu je, našao sam. Aha, našao sam, dobro. Evo mi to, čehno li to. Je nego, može. Znači, kopam grabo. Aha, kopam, ja bih uvijek mislim da je Grabo kopam. Kopam grabo, no dobro, to je sve to negdje blizu. Tu moram medati priču, tako. Ono kako sam rekao na početku, ja svoje tekste ne znam, više znam tuđe tekste nego svoje i normalno sad ja moram čitati. Dobro. Grabo kopam grabo, grabo skopana, graba dabo. Zemlja je kaj kamen trda,
pastorul Cârciada. Zmojcurii i oči peče, štili hrapaví žůlě gneče. Trpký trdý žůlí žveče, českosti moké polci krče. Motika, kaplu pata, ruka zeme me velkou kbata. Stíhaj, kopaj, kropaj toči, stisni zube, co zagoči. Tam ti, tam ti, ti di 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 da da, tam ti di di da da, tam di da 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 di da. Ta di di da da di da, ta di 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 da da. Veď jsem celý v grabu tichel, grabu mokčel muzichel. Jobu parku biky stopa, makar v grabi opa. Nek me nešće tu zameće, i tak nechce mimo sreće. Samo mokel sam se živil, dok se na zemlji byl. Nešće zemlju nové hýče, dává žitý kakvu píče. Poju flašu dobrou vína, zbogom moja podravina. Nešće zemlju nové hýče, dává žitý kakvu píče. Koju flašu dobrou vína, zbogom moja podravina, zbogom moja podravina. Svaka čast, gospod Milo. A? Dajte mi recite, kako dugo se bavite glazbom? Od dugo se bavim glazbom. Glazbom se bavim od, tam negdje od 60. Čak i prije. Moj tata je bio primaš. I on je svirao primu, svirao je Bugariju. I imeli smo Bugariju, nismo imeli primu doma, imeli smo Bugariju. Tamo smo mali, to ja, barem kad bili mali. Onda sam došli tu, bili smo u selu, dole seli, Podravski selnici, tam sam doma bil. Onda sam došli tu, onda sam si kupio prvu gitaru, pa sam onda najprije kupio čestru, gdje sam trubu svirao prije. I onda gitaru i tako jedno s drugim pomalo se to vleklo, pa sastavi razni. Još se gdje ne sjećam, prvi svati koji su bili, smo svirali baš tu na Vinici, zvao me Pajdaš, čovjek fenomenalno svirao, Stubičar se zvao Dragec, čovjek fenomenalno svirao Havajko, on je njegov brat Videk. I onda ima svate tu na Vinici, baš pri školi. I da idem s njim svirat, gitaru. Imao sam prekrasno bijelu gitaru. To je bilo ono hit, bijelu gitaru. To nema ništa, to kod da imaš bijelog konja. Jedinstveno ti ono. I to je bilo to. To sam te svake svirali. Dve gitare, Havajka i ja imam sam gitare. Evo to su ta lijepa sjećanja koja me vlečila za gitaru. Poslije su bili razni bendi. Onda sam otišao u Njemačku, tam sam osnovao isto ja orkestar koji je svirao zabavnu glazbu nekoliko leta. Onda doma sam došao, pa je tu bilo isto, kak je to je već običaj. Sviraš jedno vrijeme s jednim bendom, pa se onda dogodi da se bend razide, pa onda se pak išće na novu poslije ili te nešto zove i tako je bilo to. Znači, praktično cijeli život u muziki.
Aha, znači svirali ste u puno bendova. Puno benda, da. Puno benda. Jeste imali turneje s tim bendovima po Evropi možda? Ne, to nije bilo, ne, nije bilo. Ja sam svirao vani, svirao sam u Njemačkoj. Ono kad smo imali s Koprivnice i kad sam s Kudom Braso, imali smo jedan nastup mađarski, to je bilo ono. A nezavisno od toga, ja sam svirao inače njemački, pa smo imali nastup u Belgiji. I to je bilo to. Znači svirao sam, kaj se sam držao tiče, svirao sam mađarski, svirao sam njemački, tam dugo, tam par let. I imali smo nastup u Belgiji. Aha. I to kaj je važno, kaj je vrlo interesantno, u to vrijeme emigracija je bila ono, u Šturcu, jer je se brezala ta kulturna djelatnost imigracije. To je bivša država teško ponašala da se nekaj tam vani događa, ako se ne događa tu. I tako je bilo birani mis Hrvatske van bivše države, znači mis Hrvatske za imigraciju. I onda sam ti ja i moj band smo svirali u jednom belgijskom gradu na tom biranju mis Hrvatske. Znači da su došle naše ljepotice, Hrvatice iz cijelog svijeta. Od Kolumbije, preko Australije, Sjeverna Amerika, čak z Afrike i to je bilo jedan posljedno događaj. Ne? I nama je bilo čast da smo mogli svirati baš to jedan takav događaj. Malo prije ste mi rekli da ste htjeli nekaj drugo odsvirati, jel bi htjeli sad onda tu pjesmu odsvirati? Pa šte sam zapravo poznata pjesma pa sam mislio da ne bi se ponavljao. Ali dobro, moram. Imao sam planu. Imao sam planu svirati Treba se snaći s tim papirima. Dobro, velim, meni je to kad se radi kao sam rekao, ne, te na pamet ne prati. Onda moram čitati. Mislim da vam je trzalicu išćete, mislim da vam je tu ispod papira ovoga. Ako sam dobro vidio, evo. Tu je trzalica, okej. Ovo je jedna od najnovih stvari kad sam pisao. Super. To. Inače sam mislio, s obzirom da sam i vani svirao na ulici, znači bio sam ulični svirač u Njemačkoj. Onda sam prije nama isto svirao u Čakovcu na ulici kao ulični svirač. Tu sviram u Koprivnici jedan broj ljudi zna isto vani, ne, to je Samiše, gdje je jako veliki broj ljudi prolazi. Ovo sam napisao, kad se bluza tiče, ovo sam napisao Friškove. Kako se pjesma zove? Pjesma se zove Family Blues, obiteljski blues. Svet se ruši, svet preduhi, prosenje. U jednom buglu ih je zoren peć guri. Mo se zišli, ja pa mama i mi svi. Se zovu onu, vedimo zima je. Svi curi, pa stari hiži, toplo je. Ja pa bez, glavu skupa, krenemo, Bogu skupa, svi skupa, sve gore. Ja pa vele, glavu skupa, krenemo, sjemo skupa, svi skupa, nekaj moremo. Samo skupa, svi skupa, se moremo. Bravo, svaka čast, to je to. Dajte mi recite... I sad bi još htjel ovo jedno, ja inače volim, kad sviram tu vani na otvorenom, onda bez obzira da sam bio kak je ovo, recimo kaj se naših područja tiče,
populariziram podravsku, međimursku i zagorsku domaću glazbu, znači nacionalna glazba. I ovo kad bi šte sad odsvirati sa harmonikom, to je omaž Blažu Lengeru, koji je za mene jedan od najvećih genialaca kad se tu rodio i svaka čast njemu. Znači, pjesma se zove, bomo vidjeli, ne? Otkud vam inspiracija za pjesme? A pa dojde, to dojde. To dojde, a? To dojde. More, još šta? Ha? Molim? Šef, more to. Da. Evo to. Kak ne? To. Kako Tu ne? ili tamo, a moram harmoniku zeti, to ne Aha. Di vam paše? Morate se donesti tu harmoniku. Ja sam Ne, harmonika tu. Ja Ili ti nemaš obrnuti tamo. Aha, more, recite samo di treba. Ja sam mislio da bi bilo dobro, Mhm. da se vidi moti bor, malo. Može, kako ne. Ako je to. Može. Je to pesma? Samo recite gdje se budete stavili, to je to. Može. Tu, ti unut koliko možeš. Može. Sve To može. je jedinstvena pesma i meni je bilo žal da nije Evo, kako da ne, da se malo vidi i ovaj svečani ugodak, da smo mi Aha. bili tu, ti i ja oko Božića i da još slavimo. Može. Malo. Jel morate se još možda malo tam stati kod Borika? Moram stati. Aha. Malo da to. Znači vi harmoniku znate svirati? To sviram vani. Harmonično sviram vani. Aha. Imao sam, recimo na tim vani sviranju, mislim kakva situacija, imao sam harmoniku i gitaru pa menjao i jazz trubu, ali da sviram sam harmoniku i trubu. Ovo je jedinstvena pesma Blaža Lengera i jedna od najljepših pjesmi o tužne, to je zapravo blues, jazz blues ili country blues Podravine. Pokraj puta riba procvjetala, a vodnikom grada zaplakala. Pokraj puta riba procvjetala, a vodnikom grada zaplakala. Ko to plaće, ko to žali mene, kome mrtvog do zimlje iz zemlje. Ko to plaće, ko to žali mene, kome mrtvog do zimlje iz zemlje. Ja sam ružo bijela, evo sam ti ja te donijela. Ja sam dragi, ja sam ružo bijela, evo sam ti ja kuće donijela. Što će meni, ja suče pod hlavu, braća su mi namjestila travu. Što će meni, ja suče pod hlavu, braća su mi namjestila travu. Ja sam dragi,
Ovo je fenomenalno. Baš me drago da se sviđa. Je, To je sviđa mi ovako, se. Blaho Lengero. Aha, super je pjesma, baš sam se onak naježil. Stvarno, ono, nisam se mislio da je harmonika toliko moćan instrument. Baš mi je drago da se sviđa. Evo, Je. to je malo ono kaj mi moramo, koji su tu na tom području se bavimo tom vrstom glazbe, blues, pa i jazz je rijetki, ne? Pa imamo i jazz festival u Koprivnici. Jazz festival, da, to drži jedna dobra ekipa, kako je na Barinku. Ne, se sjetim. Tako da, svaka čast. Evo, ali blues je unutar ove 3 lete, 4 lete, mislim da od 99, od 2017 ili 2018, nemam točno reći, su puno napravili. To je bilo kak je Vesmo meni neki dan gostom skupštino i onda je bilo plan kaj napraviti, mora se dati plan da bi se mogli sponzoriti, da se mogli sponzoriti obavesti, da čovjek može dobiti peneze koje su mu trebali da bi uopće neki festival održao. Međutim, ovo ljeto ne bude festivala, ne bude festivala, ali zato ima nastupa. Recimo, nastupi su na lokacijama gradskih kafića. Od tih kluba koji jesu u Koprivnici, gdje čovjek ima tak prostora. I onda su pozvani bili poznati ljudi svijeta bluza iz cijele Hrvatske, koliko ja znam. Recimo, jedan od zadnjih nastupa je bio jedan blues band iz Dalmacije. Prije njih je bilo ono nama jedno od najpoznatijih, to je bio Tomislav Goluban, svjetski poznata osoba svirač na usnoj harmoniki, kako god. On je jedan jedinstven. I svaka čast tome, to je bilo. Znači, organizirali se nastupi u tim lokalima gdje i vlasnici dozvoljavaju da se to drži, je blues, realno gledajući, teško se probija, to je jedan manji krug ljudi koji voli tu glazbu koja je toliko bogata emocijama, kako si sam vidio i čuo. Znaš da je stvarno treba dati prostora, evo i to klub djela. Rekli ste mi da ste svirali po ulicama. Kakvo je to iskustvo? Interesantno. Svirao sam Čakovca na ovim 2 leta za redom, ono kako se zove, Prcinkovo. Aha. Ma fenomenalno. Fenomenalno. Vidiš, ljudi te gledaju. I prate, vide, uživaju ko zna, da, ko hoće poslušao. Mnogo se visi kakav repertoar se davljao. Meni je bilo Čakovcu interesantno to, znači osim pozitivnih stvari imaš i problema. Naprimjer, malo dalje od mene, s obzirom da su tam band do benda, slobodno ja popijem. Ajde, Bog nas pije, za ovo leto neki... Ovo je sok, ovo nije ovo. Ovo se pije na litre, ali mi ne pijemo toga. Par metri dalje od mene svile 2 dekle. Znači duo, ženski duo. I oni su imali elektroniku. Ja sam svila tako kako je to. Znači nema struje, nema ništa. Bog da to priše sebom, kam bih onda pojačalo, to vlegalo. Jer ne bih doti tam na licu mjesta. Koli toga, koli trga, konkretno u Čakovcu. A tako je vrazno. Koli trga su samo mjesto zauzeta. Skupa, recimo skupa je parkovac je, plaće parkovac, to je skupo, ne znam, mislim da je bilo 5 kuna na vodu, a vodu ti je za čas predi. Ona nema stalno iti tam, a ne splatiti se ni kupiti dnevnu kartu, jer pitanje je boš toliko zasluži. Znači, ono kad sve te reći, ovo kad se tiče ovih dekli malo dalje od mene, čuo, one su meli razlaz, ja sam morao onda stati, to je to. Znači, dok one počnu svirat, ti moraš stati zato se ne čuje. Onda sam si mislio, bom zet trubu, sad ne znam, mislim da sam nese trubu, to je druga priča već. Harmonika se još neke malo čuje, ali gitara, bez obična gitara, ne, to se dok neće počne pored tebi svirati na elektriku, ne na razlaz, to se ne čuje ništa. Tako, dok se oni svirali, ja sam stao. A recimo sviranje u Njemačkoj, bilo mi interesantno, zato lijepo su mi ljudi primili, tamo svirao sam u jednom velikom gradu, Wuppertal, veliki grad, to ima nekoliko gradi, a ja sam svirao u jednom od ovih nekoliko delova koji se svaki drugi zove. Ja sam svirao u ovom cetnom delu, Wuppertal, Elfert. I bilo je interesantno to da
idu ljudi i sad čuju. Ja sam to vrijeme njemački sam dela, prije pa sam njemački znao. Znači, popeo sam njemačkom i većinu sam popeo te njemačke stvari ili sam svirao svjetske evergrine. Briga ni za neku drugu vrst glazbe koju ne razum. Ali evergrine je razno, to je ono, to ide. Oni to obožavaju. Njemci, Austrijanci, oni vole evergrine. I onda došel Njemac i onda on me pita kad sam. Da sam cigan, da sam tučin, ne zna kam smesti, ne. Ovo vidi malo tam je boja koža, znak, ne, kmica malo, čim je kmica, ne mam te prispodobe. Mam si cigan. Mam si cigan ili turki. Tada je bilo tih ideja interesantno smešnih i do toga da je to bilo hladnije vreme, to je bilo već 9. mjesec. I čovjek došao do mene, a ja sam bio već na nama. On li, ja vam bune donese jaknu, bundu. Rekao, nemam mi nosit, Njemac, ne. Vidno, ima dobrih ljudi po svijetu, dragi ljudi koji su spremni pomoći, ali misli da ja vada nemam, ne. Rekao, ja nemam svirati bunde. Oni misli da ste neki siromani. Ja nemam svirati bunde, jer mi nemaš ovo da već, nisi komotan, tako. Da je bilo interesantno. Ono je bilo interesantno mi točka u isto tom Vupertu, tom mjestu. Idu pored mene tak prejedu, malo dalje jedno, možda 30 metri svirali jedan Rus. Tam je bilo jako puno Rusa koji su na ulici svirali. A druge se ne sjećam da sam. Došao sam u jedno mjesto na jednom uglu, su bili isto, a malo dalje mene svirali jedan sam, isto. Znači ja sam svirao sam tamo. Ovi dva su prešli pored i onda velio kaj. Najmamo svi to gostu biti. Rekao, ma ne, gost, ti sviraj gdje hoćeš. Sviraj ti var, hoćeš stati malo u ulicu dalje, nemaš ti, otprilike da kaj on zaslužio ta gosta. Rekao, sviraj gdje hoćeš, ne. I bio sam na jednom od tih ugli gdje su svirali oni trio, su svirali dečki izuzetno, su svirali jazz, glazbu, su svirali baš jazz. Osim evergrina, ja sam došao na to kad su svirali jazz. Znači, ima na ulici ljudi, većinom su to ljudi koji znaju. Treba se upati na ulici i ti svirati. Ako neke fulaš, onda te popljuje za čas. Neka kak bole ste pilipa. Da, nema pojma. Da, neke gledaj, nema pojma, krivu tipku je stisnu. A to se dogodi. Tako je to. Tada je bilo tih interesantnih momenta u životu, osim ove tu, naše tim sastavima, kad sam svirao raznim. Bilo je prekrasne trenutke, svake čovjek vidi. Onda zadnja grupa koja je bila, to je bila ona, ako si ti vidio, to je bilo piano band ili Grunters band. To je bio band koji, tu su njima sam svirao trubu, par let, jazz trubu, ne. To je bilo ono, counterbas, gitara samo složena kao gitara, ne, od dreva stesana. Onda bubnji su bili dobri, onda rifleća mašina, onda za ritam, onda je bila vibrafon, kad pa da složi pišta od letvi složi, znaš, svaka lepo druga zvoni. Ne to štimalo, ali je bilo interesantno. To su ljudi došli, onda prijatelj Dubravko Dudo, on je imao ono Mrgodulina, to je onaj kaj ritam daje, jako dobar ritam daje, to je taj. Vidio sam da imaju Istrani imaju u bendima. To je ono kaj mali bubanj, na sredini ima jednu botu, za koju ljudi misle da to čovjek, taj koji to svira, dovleče unutra nije. On samo, ima ti jedna ti je mala posudica i mora stalno s prstima mora biti mokri. Kad su prsti mokri, on povleče po tom drevo, onda drevo preko onih kože na bubnju proizvodi rezonancu, znači proizvodi zvuk, koji je nevjerojatno dobro. Interesantno. To je bilo to. Super. Biš htjeli jednu pjesmu na trubi odsvirati? Ja ne znam da bi mogli svirati. Dakle? Nisam dugo svirao, ne trebam čekati da vidim. Ajde, probajte, kaj? Ne sam svirao već. Probam malo. Moram tam sam malo naučiti, ti se pometni s njim malo.
Ajde, bum probaj. Sok mi je malo zabegel. Dok truba stoji, onda treba... Treba malo je podmazati. Ne, ona se ventil izvadila. Aha. Ventili se zvade, ali ne oksidira unutra. Ona kad te, ako čovjek dugo ne svira, ako dugo ne svira, onda kad... Kako ste zadnji podsvirali trubu? Ne znam, s njima sam stani posvirao trubu, s tim bendom, a mi ne sviram već 2 lete. Evo jednu pjesmu za kraj. Ne znam kad. Ne znam da je bo išlo. Dobro, budete probali pa bomo videli. To glasno. Idemo malo u džez, jedno malo. Može. Malo, to zove se balada Mornara. Može. Super. Nisam dugo svirao, ja mislim. Dobro, ok, meni je drago da znate toliko instrumenti svirati, pa me zanima jeste osvojili kakve nagrade, Porin ili tak nekaj. Porin ne, ali evo imam tamo ono nagradu gdje sam dobio na festivalu Kraj more i Drave za kajkavsku pesmu. Aha. I dobio sam i kip, statu, to bom te donesem, boš vidjeti. Može, može. Ajde. Može. Evo, tu je. To je ono kaj daju priznanje za, recimo, prvi par pesmi koje se najviše izvode, znači. Evo, dragi prijatelji i neprijatelji, ovo je nagrada za muzičko djelo. Evo, svaka čast gospod Ivo. Gledajte i divite se. Aha, ima još nekaj. Da, evo, to sam dobio, to je za nastup tam na festivalu. Evo, još jedna nagrada. Evo, 2 nagrade. Evo, ko bog. Odlično. Znate kaj me još kam da odedem da se ne slomi slučajno ovoga? Bilo bi šteta to. Otkud vam nadimak Kaj? Pa gledaj, dok sam u Njemačkoj bio, priča je jednostavno. Dok sam u Njemačkoj bio, onda sam tam sam imali neke izlobe kad sam se bavio slikarstvom i kiparstvom. A s tim ste se bavili isto? Da, onda sam tam imao izbor, da hajte, kao oni znaju ko je Ivo Kovač, kaj Njemci znaju. Onda sam dao delati plakate i rekao da nekaj znamen bude, da te ljudi zapoznaju po nečem. Rekao, onda sam se odlučio za K, A i Y, pa tam bilo Kaj sa Y-om. I onda dok sam došao imao sam jedno sa Y, pa sam stavio, a to Kaj je znači ovaj naš domaći Kaj kojega ja volim, kojega ja obožavam i kaj meni puno znači, evo to je to. Znači Kaj je zapravo ta naša domaća riječ Kaj. Koju nažalost jedan broj ljudi se postavili, nije čudo, gledaj, ljudi dođu za selo grad i ono dan počne govoriti gradski. Zabi svoj jezik. Kak ti ga je srom? Srom ga, kak bo vam neke Kaj. Kaj bo rekao Kaj? Znači, još mene cuka kaj on veli što, nego dok veli šta. A nek reče ča, nek reče ča, nek reče što, nek reče kaj, samo nek ne reče šta. Ili ono kaj isto nije naše, a poštapalica ljudi jako puno koriste, to je da, kaj je. To je nekdo jedan profesor hrvatskog rekao. Mi ne da, mi ne govorimo stalno da. Neko ću reći, ako nekaj je, nije, a nije, evo to.
To su te male jezične observacije. Jel bi htjeli još jednu pjesmu svirati na gitari? Mora, ovo verbu neke smisli, neke smisli, dobroga. Neke dobroga za kraj. Neke pozicije, dobroga. Makar bi trebalo ovo dobro biti. Neke smisli, da je bilo ovako to. To smo ja, grabo, to smo skopali, familije je bilo. Evo još jednu. Idemo, kad smo tu u Podravini, a Podravini smo i mi smo Podravci. Podravinu moja bila. Ne Podravini, ne, baš blues. Aha, baš blues, sam aha. napisao i zove se Drava blues. Evo, jedna Podravka. Za sve Podravce. Za Podravce, da. To je to. Drava, drava, kad mi veza tečeš. Drava, drava, kad me sebom vleče. Ne idem nikad svoje Podravine. Ne idem nikad svoje domovine. Kraj tebe je moje selo malo, tu je sve do čega mi je stalo. Mali Grutek, moj otec, mati, draga pesma, kaj me život prati. Kam te nesu u tuđine vode, u tuđinu, kaki rode, a se navek vrnu rode, ali ni dor tvoje vode. Drava, drava, za chemičku miš, ali moči i ti z menom spí. Stani malo, počini si z menom, kaj si jo, počinem s tebom. Stani malo, počini si z menom, kaj si jo, da počinem s tebom. Gospodin Ivo, svaka čast. Ovak, bi htjeli možda kaj poručiti mojim gledateljima koji nas gledaju? Želim da se dobro zabave s ovim kaj ti delaš i neka im bude srećna i vesela u to. Nekim se žele ispune i dožive zdravo i veselo. I tebi svako dobro želim. Hvala i ja to isto želim i vama i svako dobro i nadam se da vam se budu sve želje ostvarili, da budete puno još dugo da budete svirali blues i jazz i kaj god vam padne na pamet. Ja, okej, hvala ti. Evo još samo jedno pitanje. Jel spremate možda kakav novi spot ili CD? Pa, šte sam snimiti, zapravo ne snimam više ovak CD-e, da ja ga puno pesmi, nego već sam za Božić snimio sam singlicu jednu, znači božićnu pjesmu za Božić, zove se Božek moj, Božićek moj, tako. I imam jednu u pripremi isto pjesmu koja govori o
o gasabaterima. Znači, pjesma se zove Bauštela, govori o teškom životu naših ljudi Njemačke. Evo to je to. Pa se nadam da bude to, baš od toga, od te Bauštele očekivam da se bude ljudima dopalo. Kad bude gotova, ne znam, to ne znam, još nisam, sad je samo demo verzija snimena, znači ona samo s gitarom i ona treba to te poklopiti sa Slobodki studio, evo to ne znam da bude. Očekivam da bude na skoro. Nadam se da bude skoro da. Štete da je to ove zimsko vrijeme dok ljudi još imaju čas i dok su ljudi više radio se. A osim toga je ovo nesreća kad nas drži zapravo fiši. Je. Da hoćemo, nećemo, poslušamo i kaj hoćemo, kaj nećemo. Dobro. Kaj bi hvala lijepa na pozivu, kaj se lijepo došli u ovaj naš dom. I evo, malo smo imali uvođenog bojišnika i ostalo, ne bude to domaća priča. Hvala vama kaj ste me primili. Evo, dragi prijatelji i neprijatelji, bio je ovo moj gost, poznati podravski, a i evropski bluzer, gospodin Ivo Kovač-Kaj. Svako dobro, gospodine. Hvala lijepa. I našim gledalcima bok. Pozdrav. Bok.